Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Kanayon kuma anapakumbaba kayo na anos ken nasingpet. Ipakita yu ti ayat yu babaan iti panagtitinulong yu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sanay! Sanay! Ne, sino nga taday tagtuk-tuk-tuk aparparbangon? Lukatak man tiri daw. Ne, da kayo mo tatasim yon. Huwag sanay, umay ka man tatulungan nak, ni Nana Masebia. Ne, anya tinapasamak. Madimot ti panagsauna kan saan ang makabangon. Ha? Sige nga ron, tata. Mapantan iti balayo. Bilen, imay ni saning akaruba da Uncle Simeon. Intaray da ni Auntie Sebia ije ospital. Kasta ka di? Wen, mapan mo ko mabisitahan ni Auntie Sebia ije ospital. Ay, awan oras ko, si kalaangan timapan. Ay, unay kamatan, Bilen. Kaanakan na ka mismo ni Auntie Sebia. Sika kumatikang runana sumarungkar kan kwa na. Ammo mat a hektek ti schedule ko iti opisina. Diyak masangot timapan. Bilen, laglagi pam kuma. Isuda tinang padakkel kan ka. Isuda tinang paadal kan ka. Ulila kan ademang. Kat isuda tinang padakkel kan ka. No panunutan anaimbag. Isuda ti makagapo. No apay ana saliwanwan itan ti panagbiag mo. Naskan ka di nga isidir mo dayta, Danilo? Saan ka asid-sidiran? Ipalpalagip ko lain. Tikayat ko, ingka kumamit kitaan, no anya ti kasapulan ni Auntie Sebia. Sigurado ka kasapulan dati mang bantay, kan mga sikaso kan kuana. Lakayan ni Uncle Simeon. Dinan kabalan ti agpuyat nga agbantay di ospital. Mang tidaklangan iti kwarta ka sa pulanda. Kat sikan ti mga sikaso kadakwada. Anya ka matan, Bilen? Kastalaan ka di ti panang tratom kadakwada. Kat anya ko ma. Saan na bali at adamad dagiti nurse kan doktor amang taming kan ni Auntie Sebia. Awan man lang ti panang isakit mo mat kadakwada. Kasapulan da ka ita. Ala, muna akon arumar. Tani, maladaw akon iti opisina mi. Sapay adda ti meeting mi. Sikan ti makaamo amang itulod ka dagiti ubing iti eskwilaan. Anyamat ni Bilen. Awampay denggan na nga ibagak. Mare, kumusta ngayon ni Nana Sebia? Medyo stable mo ti kondisyon na. Ay, na-stroke ngamin. Iso naapektuhan ti panagsauna. Kan di na maikuti ti ima kan saka na. Kasta aya. Wen mare, kaasimot ni Tata Simeon. Iso ano mabalin, tulungan tayo jay lakay. Itay pa'y laparbangon nga awan ti inanana. Wan nga rod. Amangan no isumot ti sumaruno amay ospital, gapo iti kapupuyat na. Iso nga anusan tayo na ati agsisinukat nga agbantay. Katwan amare. Anya ngay nga rod, kat saan mat asim marsarong karni Belen akaanakan ni Nana Sebia. Mas daawak nga rod. Iso kumati kang runaan ang mga sikasukan ni Nana Sebia. Jak man amukin ni Belen. Kasla di na pagan ano da Nana Sebia kang Tata Simeon. Wen nga rod. Dagiti agas sawa alakay kan bakat tinagbalin anaganak na. Manipod idi na ulilan. Intad da amin ti masapsapol na. Aging ga nakaturpos iti kolehyo. Wen nga rod. Malagip ko pa'y idi kolehiyo ni Belen. An-anusan ni Auntie na timapan mangitultulod iti abasto na abagas kas kada groceries. Ay wen mare. Talaga anadungo ni Nana Sebia kan ni Belen. Kat itata nakalungawan, kan pimintasan ti biyag na, di na pa'y matalyawan dagiti agasawa. Wen nga rod. Di na pa'y mo't kumustaan ida. Sabali at talaga ti ugali ni Belen. Ay, piman mo't datata Simeon kan Nana Sebia.
Itan takim mapsot da. Awan meten ti manamnamadakan ni Belen. Daddy, adda ka di papanan nyo? Wen, Eldon anak ko. Sa dino, Daddy? Ija ospital. Bisita ni Lola Masebia. Ha? Ni Lola Sebia? Anya tinapasamak kan ko, ana? Agsakit. Daddy, sumuro ta kid ospital, tasarong karakmat ni Lola Sebia. Kaya't ko tulungan ni Lola. Eldon anak. Maiparit ti ubing ijaw nagti ospital. Sige, Daddy, bantayak ni Lola. Saan ko nakmet? Dito'y kalaeng. Sarong karam tulangan ijay balayda, inton rumwaran ijay ospital. Si Bia, bakit? Unay matenti ka anak ka mapinadakil ta. Di na ka manlaeng sa rongkaran, mate. Uncle Simeon. Ay, Danilo Barok. Ay, himbag temay ka. Wan, Uncle. Pasensya kayo na. Italang man na makaumayak. Sa nabali Barok tinapatag kat imay ka matsimmarongkar. At dati nang danak nga umay mang bantay kini Auntie Sebia. Tapno di kay marigatan. Ay, agyaman akbaraw. Ay na, Kinasaritak matan ti doktor ni Auntie. Naskan ka no ama therapy ni Auntie. Tabareng makakutin tumat laeng. kasta ka di Barok. Wen, Uncle. Ket di kay madanagan. Siya kung ti makamo iti magastos dito ospital. Agyaman aklaunay kan ka Barok Himbag kapay, tamapanunot mo dagita abanag. Ang ni Belen mismo kaanakan ni Sebia. Kat di na pa'y umay sa rongkaran ti Antina. Tay tangarot ti kanayon a pagsubangan mi, Uncle. Da kayon ti mang paspasin siya iti pagkurkurangan ti asawa. Bakit? Napangko sinarungkaran ni Auntie Belen itay. Kat, kumusta ti kondisyon na? Stable maten. Obserbaran dagiti doktor. Inasikasam ka din dagiti kasapulan da? Wen. Agraman ti matangdanan amang bantay kini Auntie Sebia. Nasaya atong kasta. Bakit? Agsangsangit ni Uncle Simeon idi napanak. Naragsakan idi si marungkaran. Kat naragragsak kumapay. No si ka mismo ti sumarungkar kini Auntie Sebia. Sang kaulit mo dayta nga ibaga. Inbagak lang nga roden nga awan ti panawan ko. Iso asikalatan ti makaammo kadakwada. Imbag pa'y ni Eldon nga anak ta. Ubing pa'y laeng. Ngam ammo na apanunutan ti kasasaad ni Lola na Asebia. Kaya't na ti sumurot itay di ospital. Taiso ka nun ti tumulong amang bantay. Maawatan dak ko malakay. Talaga laang nga ado ti pakakumikumak iti opisina. Mabalin mo ti agli ba? Bueno, talaga laadi mo kayat. Kuha nga min. Jak amo kan ka, Belen. Ngam panagkunak. Likliklikam ti obligasyon mo kadakwada. Ha? Agraman dagiti ubing. Di mo kayat amayas si dagtirik nada kada Auntie Sebia. Imbag lakit din, tasim marungkar ija ospital ni Danilo. Wen nga rod nakaina na basit ni Tata Simeon. Wen tada tinangdanan ni Danilo ang mga iwan kini Nana Sebia. Saan la aday tamare? Kinasarita na ti doktor para iti therapy ni Nana Sebia. Kan ison ti makaamo iti gastos iti ospital. Ay kat nasaya at amare. Tadi pa'y isuday ta panunutan ni Tata Simeon. Naimbag nga rod takas ti panunot ni Danilo. Talaga adakkel tinagdumaan dakin ni Belen. Ay talaga. Kat nalausmat at iragsak ni Tata Simeon iti simarongkar ni Danilo. Kasta aya. Wen mare. Ay nakasangit jay lakay. Ngamin, ti amuna. Awan at talagang ti mga rayat kadakwada. Tata Simeon, alaak dagiti namurangan ni Nana Sebia. Sana insaneng. Siya akong ti makaambong aglaba. Balasang ka.
Tata Simeon, di kay kuman agbain. Ah, Kaya't kayo mo't atulungan. Amo ka na bambanog kayon. agyaman na kada kayo akarupak asa neng. Ay, jak ipagarop nga adda kayo at tumulong kanyak. Mababayin ak paikiday. Ay, agyaman na. Awan anyaman na tata. Sige, agin na kayo kit di. Tapno mabawi yu ti puyat yu anangas asikaso kan ni Nana Sebya. Kuna ti doktor, mabalinan arumwar ni Auntie inton bigat. Ay, kastaya baraw. Wen angkel. Ket di kay madanagan kadagiti babayadan. Siya kunti makaam mo. Agyaman ak barok nga malidayan ak mutlata. Ha? Apay angkel? Kasano kat aging gaita. Kat saan pa'y lang nga si marungkar ni Belen. Amok akailiw laura yun ni Sebia. Angkel. Dua alawasin ni Sebia dito yung ospital. Ngam, saan lata nga imay si marungkar. Kaya't kumat kumanga umay nakitaan niyan, tinamot Bayam angkel. Ibagak kini Belen. Tao may namat bisitaan ni Auntie. Bakit? Mabalinan ni Auntie Sebia ti rumor inton bigat. Kasta ka di? Kaya't ko kumasumurot ka kanya iti ospital. Saanin anasken? Anya? Ada ngamin meeting ni Inton Bigat. Saan mo kadila tama ikan iti oras ni Auntie? Deliberation ngamin ti annual budget. Isu nga amin kami a department heads kat adda ijay. Unay kamitan. May saak met a department head. Isu nga amok amabalin mo nga i-delegate dayta. Iti next in rank kan ka. Erugim man ngatan? Kasanong met ngamin. Awan pa yung oras mo kada Auntie Sebia. Mailiwan kan ka dya bakit? Nakaar-arte damay. Adda lang nga rudan kanayon a bumisita kadakwada. Anya pa'y laang ti birukan da. Bakit? Sa balilat ta, no sikati sumarungkar. Sikati sang kadamag ni Uncle Simeon. Iso apang nga asim. Sumurot ka kanyak inton bigat iji ospital. Tadata ti mangirwar kini Auntie. Mami, saan ka da Lolo Simeon kun Lola Sebia tinang padakkel kan ka? Wan, isuda tinang padakkel kanya. Agsipod nga rod ta nasapa anatay dagiti dadakkel ko. Di kasla isudan tinagbalin atatang kan nanang mo, Mami. Wan Ipatpatag mo ka dimot lang, ida? Siyempre. O na yan ay ati anak ko. Tila damdamagan na. Ala, ituloy mo kit ditimangan. No ipatpatag mo, ida, Mami? Apay nga rot asahan mo sinarungkaran ni Lola Sebia, ida da ija ospital. Anya? Insuro nga min ti teacher mi. Ano ag sakit dagiti mami kan daddy. Taripat pun ida dagiti anak. Ngam apay nga si ka mami. Saan mo mo't atar-taripat pun da Lolo Simeon kan Lola Sebia. Busy ak ngamin, anak. Iso asaan ko idaam asikaso. Kahit mo asawan mami, okay lang asahan nga si kasuan dagiti naganak. Ha? Kasta ka diti kayat mo asawan, mami. Makitam itan ti epekto. Ti pakpakitam apan ang tratom kada Uncle Simeon. Kan Auntie Sebia. Lakay. Nasirib ti anak ta. Maawatan na ti mapaspasamak. Inosente pa'y laang ti anak ta. Ngam naunag ti kaipapanan dagiti balikas na. Dagiti damdamagan na. Makaamiris ka kuman. Gapo ka dagiti imbagakan ka ti anak mo. Saan ngamin ama iparbang ti ipakpakitam ken kuana? Naamiris kon ti pidot ko. Kayat ka di asawan dayta. Asarong karamon ni Auntie Sebia. Wan lakay. Kaya't ko nga ipakita iti anak ta. Abid do ti panagawat na. Gapo iti naramit ko. Agyaman ak nakasta bakat. Agyaman ak ta nakaamiris kan.
Eldon anak, agriin kan. Kaya't ko pa'y ti maturog, mami. Agriin kan, tamasapa tayo arumuar. Apay, mami. Papanan tayo? Saan ka di akaili mo dalolom kan lolang? Un, mami. Kaya't ko'y da makita. Intayo iti balay da. Di ta kabangibang nga ili. Sarungkaran tayo ida. Ha? Agpaiso, mami? Wan, isa bumangon ka ditan, tagsagana ka. O sige, mami. Eldon, ada ko makayat ko nga ilawlawakan ka, ha? Anya day ta, mami? Husto ti imbagam. Ama iparbeng atulungan dagiti anak, dagiti dadakkel da. Aglalo no marigatan dagito yan. Gapo ta bumaket kan lumakaydan. Wano agsakit da. Kinarumbang lang ay patag ida, mami. Wan, anak ko, husto ka. Ipakita ti panangipatag kadakwada. Naskan nga ipatag tayo, dagiti dadakkel tayo. Ipakita kan iparik na ti pamatag tayo kadagiti dadakkel tayo. Gaputan no awan tayo nga dito'y lubong. Papagayam, di tanti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami diin kay Panantarabay na imbag nga oras kada kayo amin.